A jeste. Iskreno sam mislio da GTA 5 ima jedno 10-15 epizoda, to jest 10-15 onih story moda da se prelazi, ali sam skapirao vremenom. Naletao neki tutoriali, ispostavio se da ih ima ono bukvalno 100. Tako da, što da ne bi nastavili malo taj serijal. Vidimo šta je sljedeća misija. Kasnim bukvalno 7 godina, ali nema veze. Imate razumevanja za mene. Ali bukvalno kasnim 7 godina. Već izlazi GTA 6 dok ja pređem pola misije. What the fuck? Neću policiju. Pam para pam pa para pa 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 pam 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 pa pam pa para pa 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 pam. Skinite slušalice, majmune. Ajmo malo u vožnju. Prva lekcija, nemoj nikad imaš decu. Oho. Ode. Treba da se približimo blizu jahte. Ovo neće biti baš lako. Opa, uspio sam. Sad. Baci ga, majku mu. Oho. Ovo je već malo interesantno, malo adrenalina. Aha. Čekaj, treba da upucam ovo smeće. Ne! Neću to moći. Pogodio sam. Čekaj, treba ovog da spasimo, šta? Aha. Opa. Ovo je zanimljiva misija, stvarno. Uspori. Vid ode. Šta sad? Idi u Los Santos. Take what's in my pocket, $2,000. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good.
You sure you're good? Yeah, I got this. Izlaz napolje. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house. We gonna trick this whip or what? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Nastavljamo. Sad je malo bolje. Wait, to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Yo, so like, since we're both unemployed, Pam 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 pam.